Habari za nyama. Asene tire chikopo wanyuma y'emyaka abiri manyaka tinda jirebere onesamu nyoka bere babyona biwiri nasima munonga ngizoberi ngo twatwino kuserebretinga bahase no kwara chikopo humura nashe twasemerwa munonga ngo kwasenetira chikopo nisima munonga na munonga omuzano wo kweta Deacon Royce okomwana bakasema Echendo kushabana chintu chumba itanga bahajize nisaba kutwata msatu jira mutuma gumwe takakoma kwa jirasa nongatimu kureka ngo kutwaye rundana tukija twekore mu mugagwi tunkagumwe ahakuba nintekateka munakwato mutore gwanyaka kwereza ahariwa hinita fare ndikuba nateka kandi ni uwa kwato mutoro kagumpa naba ninyenda kafutera ka prasta kanjensi yanjomuka nanye ninje kinaganyirwa ninyenda kutkora kigombe esikubasa kuyamba yambana uko kutino mutuma gwa timu ezeze heru nko kwa kureba nko kutwagira seno nitatwe hagira nkita nk'abanya Uganda twekore mu murimo muhango mwebare munonga rukunde gumeho